tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2023. Ni ibikomeje kuba mu bice bigiye bitandukanye, aho tugiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'aho MONUSCO ivuze ko itakwinjira mu mujyi wa Uvira itabanje koherezayo indege zabo z'ubutasi, ndetse bikaba bivugwa ko bagiye kubanza koherezayo indege zikazahagurukira ku kibuga cy'indege cy'Igoma. Ibyo byose turaje tubirebe hamwe, turebe amabanga arimo muri icyo gikorwa, turebera hamwe uko ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze, ndetse turebe n'ibyagiye bivugwa nyuma y'uko hakomeje kugenda hubakwa ikoranabuhanga ndetse na interinete mu mujyi wa Goma. Ubona yuko ibintu byatangiye kudogera ku mpande z'ibihugu bigiye bitandukanye, aho bivugwa ko ino internet ya fibre yaturutse cyangwa yinjiye muri uno mujyi wa Goma ndetse no muri bino bice bya Nord Kivu, n'ubundi bivugwa ko yaba yaraturutse ku bufatanye bw'igihugu cy'u Rwanda na Kenya. Ni mutwemere rero muze mumenye uko situation imeze, uko biramutse, n'ubundi abari amakuru abaramutse bamukwiye kubyuka mukumva mbere yuko mujya mu mirimo itandukanye. Ni munyemere rero tubagezeho mu minota mikeya nkuko bihagaze. Nge muri kumva Ndedamiye, ndi kumwe na Bwana Nshuti John. Bwana Nshuti John, waramutse neza? Waramutse neza Bwana Damiye. Igitondo cyiza. Yego kuri twese. Yes, wenda akenshi na kenshi rimwe na rimwe ubona ko abantu benshi bafite amatsiko yo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Twinjize ku mirongo y'imbere y'urugamba, tubwira ahantu ibintu byari biri kubera ama operation akomeye ahantu aherereye, haba muri Nord Kivu cyangwa muri Sud Kivu. Bwana Nshuti, Yego reka tujye muri Sud Kivu, muri za Minembwe niho bigaragara ko abarundi basa n'abakamejeje, kuko hari uduce tutwa Mutunda ndetse na Kabera, ni uduce ngo twubatswemo atirari bishoboka, bubatse imbunda z'imisada ziremereye cyane, ku buryo ubona ko ari nk'abafite intego yo kurimbura, kuko ntago bari kurasa defense cyangwa se abasirikare bahanganye, ahubwo bo ni atirari iri gusheringa mu baturage neza, igiturage ahantu hose hagaragara ko hatuwe hari ingo. Rero urumva ko ni igikorwa kisa naho kimeze nka kimwe bakoze ubushize cya drone, n'ubundi zarasaga hatuwe gusa, kuko mu mihana niho bibandaga. Ni igikorwa ubona kigayitse ugereranyije n'intambara bari bamaze iminsi basa n'abarwana, kuko bari bahanganye na position gusa, ntabwo bari bafite ino strategy yo kurasa abaturage. Ubu rero urabona ko ari nk'uburyo bwo kugira ngo ahari yenda bace aho bahanganye intege, mu buryo bwo kurasisha imbunda ziremereye barimbura igiturage cyaho, mu buryo bwo kubabaza cyangwa se kubarakaza. Rero baravuga ko ibi ari nko kwihimura kuri cya kintu kimaze kuba, ndetse umunsi w'ejo bundi hashize igihe bafataga uriya Majoro Frederic, bivuga ko abarundi basa naho bari kwihimura, kuko barabizi neza ko atari hariya ku buryo wenda bavuga ko ari uburyo bwo kumubohoza, ahubwo ni uburyo bwo gusa naho biyishyurira kuba baratwawe umuyobozi, ndetse bivuga ko yanatwaranywe n'ingabo zindi, hakanagwa abasirikare benshi. Rero ikintu ni igikorwa ubona kigayitse, ariko giteye impungenge cyane. Ubona ko mu 23 hari ingamba yafashe hano bitewe na deployment ifiteyo zidasanzwe, kuko biravuga ko hari ingabo nyinshi zimaze kuhagera cyane. Ubona ko hari intego bafashe yo kugira ngo bahagarike iyi mirwano muri kano gace hibasiye igihe kingana gutya, ku buryo bashaka ko bashyiraho akadomo bagasa naho bayirangije muri kiriya gice cya Minembwe hejuru. Urabona ko iki ni igikorwa ubona bamazemo iminsi bategura nabo, ariko bageze ku ndunduro usa naho ari mbi bitewe n'imirasire yabo yo kurasisha ziriya mbunda ziremere kuri buriya buryo igiturage cyahariye. Urumva ko nta gace gasa naho abaturage basa n'abagahunzemo, kuko ziriya mbunda n'imbunda ziremereye ntabwo bazirasa ahantu utuye, nta bwisho buba mu ngo n'inzu, kandi zisenya n'amazu. Rero urumva ko ako gace basa naho bibasiye gashobora kuba nta muturage ugikarangwamo. Biravugwa ko rero iyi minsi ibiri, uyu munsi ndetse n'uwejo, hashobora kuba impinduka zikomeye cyane ku ruhande rwa 23 mu buryo bwo kugira ngo bahagarike iki kintu, kuko urabona yuko ngo giteye impungenge ku bantu basa n'abahegereye ndetse baturiye muri izo nce. Urabona ko iyi mirasire
abarundi basa naho badukanye idasanzwe kandi ari iyo kurimbura abantu. Yes, ni ibikomeje kuba ariko bigaragaza impungenge zikomeye cyane, ndetse bivugwa ko abaturage benshi bakomeje kubigwiramo bitewe n'izo mbunda zikomeye, aho zisuka amabombe, bombe zimwe zikajya mu mihana y'abaturage. Urumva rero ni impinduka zikomeye kandi nakubwira ko urugamba rukomeye kandi rukomeje. Mbere y'uko tujyana mu bindi bice, reka tujye mu rwego rwa diplomasi, aho bivugwa ko Tshisekedi atagishaka guhura na Louise Mushikiwabo. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa OEF Louise Mushikiwabo, aho yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butishimiye kubona umunyarwandakazi ayoboye umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEF, kugeza aho perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi atakivuza ko bahura. Mushikiwabo yagarutse ku mibanire ye na leta ya Kinshasa nk'umunyamabanga mukuru wa OEF mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Ni ikiganiro kibanze ku cyemezo u Rwanda ruherutse gufata cyo kongera gutanga Mushikiwabo nk'umukandida kuri uyu mwanya muri OEF. Mushikiwabo yagaragaje ko natorwa hari byinshi yiteguye gukora muri manda ye ya gatatu, ndetse ashimangira ko hari ibihugu byamaze kugaragaza ko bimushyigikiye, nubwo yirinze kubivuga, akaba yaririnze nyine kubitangaza. Mushikiwabo azongera guhatanira kuyobora uno muryango wa OEF mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, kandi ibi bihugu ari ibinyamuryango. Muri iki kiganiro yabajijwe niba adafite impungenge ko ibi bihugu bishobora gufata icyemezo cyo kudashyigikira kandidatire ye. Mushikiwabo ati buri matora agira abayarwanya ndetse hari n'abayakoresha nk'amahirwe yo kugera ku nyungu zabo za politiki. Birumvikana iyi kandidatire ntivugwaho rumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo ntibyatunguranye uku kuyirwanya nari nakubonye, ariko ni bimwe mu bigize umukino. Mu mpera za Mutarama 2026 guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko izatanga umukandida uzahatana na Mushikiwabo ku buyobozi bwa OEF. Mushikiwabo yabajijwe niba aya makuru ayazi, asubiza avuga ngo ni byiza ibihugu bizabasha kwihitiramo, mubireke bizatore. Mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OEF, bizana impinduka mu muryango wacu. Ni byiza, njye nta gihunga mfite kuri iyi kandidatire ndetse n'aya matora. Ikindi Mushikiwabo yabajijweho ni umubano afitanye na leta ya Kinshasa mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza n'iki gihugu, aho yavuze ko atari ibanga kuba umunyarwanda ayoboye umuryango nka OEF, ntabwo ari ibintu bishimisha abayobozi ba Kongo kandi ntacyo bitwaye. Felix Tshisekedi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bigize umuryango ba mbere nagendereye ubwo nari ngeze muri OEF. Nyuma twahuye inshuro nyinshi i Paris, Addis Abeba ndetse na Washington. Yakomeje avuga ko byageze aho kuri ubu atagishaka ko bahura, ubona yuko n'ubundi yatangaje ko Tshisekedi atishimiye kuba uyu mugore ari ayoboye uno muryango, ndetse akaba atishimiye ko kandidatire yabaho mu minsi yashize. Yatangaje ko adakenewe, ndetse bashimangiza uwo mukandida n'ubundi uzakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Bishuti, tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba twumve uko situwasiyo imeze mu bindi bice. Yego, igice nasa nusatiramo ni iki gice cya Kiringi, ni agace gaherereye muri biriya bice bijya Baraka mu misozi yaho, bivuga ko hariho imirwano isa naho yabyukiye muri iki gitondo. Yego, cyane muri aka gace ka Kasekezi ndetse na Pemba,
werekeza hano za Makobora. Ni agace ubona ko M23 isa naho yafashe ingamba z'uko ishaka kugira ikintu ihindura, ubona ko byanze bikunze muri Baraka hashobora kuba impinduka mu gihe kiri imbere, kuko igaragara ko yashyizemo intege cyane mu buryo bugaragara. Ni ibitero n'ubundi gabwaho mu gace iherereyemo, ariko ubona yuko abasa naho babigerageje byanze bikunze n'ubundi nta kintu babasha kugeraho, kuko ibasha gusa naho ikumira ibyo bitero bigabwaho buri munsi, kandi ubona ko n'ubundi nta ntego bigeraho, kuko urabona ko ari agace kamaze igihe gasa naho karwanirwamo, ariko twabuze impinduka mu buryo bugaragara zifatika mu minsi yose itambutse irenga iyi minsi 10 cyangwa icyumweru, kuko ni intambara zibera mu gace kamwe ariko zikaba mu masaha menshi ku munsi atandukanye, ariko ntihagire uruhande ruhindura icyerekezo cyaho bari n'ubundi, ugasanga uwateye asubira mu gice yari arimo, n'uwo wari utewe akaguma mu gice yari arimo. Rero nta mpinduka ziri kuba, ariyo mpamvu ubona ko ari ibiri kuvuga n'ubundi ko deployment ziri hariya zidasanzwe za M23 bishobora kuba hari umugambi bafite wo kugira ngo aka gace ka Baraka babashe kukagenzura, kuko ubona ko kari no mu duce tubabangamiye cyane, kuko support zose niho zisa naho zituruka, ugeranyije nizerekeza muri iriya mirwano iri kubera hejuru muri iriya misozi. Yes, nibyo MONUSCO yatangaje ko n'ubundi izakoresha ikibuga cy'indege cya Goma kimaze igihe gifunze, ndetse kikaba kitari gukora, akaba bashaka kuba kuhabimburira ngo bahakoresha. Niba ari uburyo bwa politike ntago namenya, kuko sinari namenya how situation y'igikorwa gikomeye cyane cyo kuba bashaka kubanza kohereza indege z'ubutasi mu mujyi wa Uvira mbere yuko bakwinjiramo, kuko bafite urwikango ko bashobora kuhahurira n'uruva gusenya. Bwana Bishuti, ibi ngibi urabivugaho iki, kubona iki kibuga cyari kimaze iminsi kidakora? Ubu ntibwaba ari uburyo bwo kugira ngo MONUSCO yinjire ikibuga cy'indege imenye uko bimeze, ibe wenda yahungabanya umutekano, ko byagiye bigaragara ko MONUSCO itizewe, ihora irwanya AFC? Yego niko twabyumva, ariko ukize mu gaciro ntago MONUSCO urabizi ni umuryango ushinzwe amahoro ku isi, urabona ufite imbaraga n'ibikoresho ku rwego rwo hejuru. Rero ntabwo ushobora kuwushyira kuba ugiye kugenzura uriya mujyi wa Uvira nurangiza uwime kuba wagira operasiyo ukoresha ikirere ku buryo ubusa naho ufunga ikibuga cy'indege, kuko urabona nta kindi kibuga cy'indege kiri gukoreshwa muri kara gace ka Goma, kandi urabona kibatahagurukira Bukavu hose urabona ko bisa naho byaba bibangamye, ubwo bahindura pozisiyo. Urumva icyicaro cyabo kiri Goma. Rero ni ukuvuga ngo ni Edikota byanze bikunze MONUSCO bikeneye ikibuga cy'indege ahantu hayegereye. Urumva kugira ngo uve Goma ujya Uvira nako Bukavu hari intera ibirometero bihari, urabizi ni urugendo rw'amasaha menshi ku modoka. Rero kugira ngo bane bajya gufatira indege babone kujya kugenzura kiriya gice kiriya ntabwo byaba bifututse. Ni ukuvuga ngo icyizere baba bahawe na FARDC cyangwa M23 cyo kuba bagenzura umujyi wa Uvira bakabyemeranyaho, ishobora no kuba nibishoboka kuba kira kibuga cy'indege cya Goma hagikoresha, ariko kigakoreshwa na MONUSCO niba badafite wenda ibyiringiro byo kuba hari izindi ndege zahagwa. Ariko MONUSCO urumva ko kubihakeneye kwakoresha ni ibintu bishoboka bijyanye n'akazi gashya baba babonye ka operasiyo, hatagize n'ibindi byinshi nyuma y'ibyo, nubwo nabyo bishobora kuvukamo, ariko icyo bo bavuga ni ikintu cyumvikana. Yes, ngizo operasiyo zikomeye kandi zikomeje, ubona yuko imirwano yabigiye kugira imbaraga zidasanzwe, bitewe nuko ku mpande zose urabona ko nta gahunda yo guhagarika imirwano, haba na leta maginga nta kiri gutangaza ku mirwano iri kubera muri biriya bice, aho nakubwira ko izi mbunda zateje ikibazo, zishe abaturage. Maginga ntabwo aramenyekana bapfuye, ariko uko byagenda kose izi mbunda zangije ibikorwa byinshi mu Minembwe. Nta hantu twavuga ko ntaho zitaniye na drone, ntaho bitaniye, ndetse nimbi cyane, nimbi rwose ni bimwe, kuko zose zirasa amakomporo, ni nka drone n'ubundi. Bakunzi bacu, reka tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, tubifuriza guhaha mukaronka mu byo mukora byose. Imana ibane namwe, kandi abarwayi murwara ubukira kandi mugire kwihangana. Mwebwe akazi keza.